Afoyo dano weng, afoyo kaka luo, afoyo kaka choli. An kinyia kilunga ni Oriang Jane. Atie Uganda, district me Kitgum. An e min patience. Ada an ati kichwe chwiny madira dada kakana. An amego mapatiyo. Mego mati creative. Timo gimo ken munen. And apeki office. Apeki any source of getting money. Ento adada gin matin niendo piera rio en weko akati botuni. Gine no do dia lutwa. Ana tiki latin. Tiki nyara manye patience. Maubi nywal ki Otim Bosmic. Peni o yajo latini ya yaja chidong no latin ti gang bora. O kwanya latini ma latini obedo wa gang pa Otim. Latin no each. Atute kong before me yenyo kama enti ye. Endo pa no madung latin katika maleng no ilatin dong tie. Chia tamu. Ni miero no kona amako timo ya. Pien latin na beno tidi gere. Chidong awache ko. Anati chalo mego. Already dong. Anyaka dong iye tie. Ka awache amako Otim loko me duong. Atwer makone atere buch. Dano manogi mieto Otim uchere buch. No Dwon ata. Files mapapat obebino. Ikom Otim. Ma Otim chamo kaya no pekati wako ki buch. I took it easy. Awache ko. Wek ngo. Latin onywal mabe. Ka latin na onywal. Ana mi kwanyo en. Abidwako en gang bora. Wek Otim obed bedu ne. Pien ka awache Tim gin makete me mako Otim. Wan gang wachel wan kutim gi. Otim gang iti akwor te chwa. An gang wati oyoro. Mame ake gang Otim gi me o gang wa. Ti mail maroma chel. Mail achel iken. Chi weng ene ana neno. Ki wang madiet. Ki wang meteki. Awacha rubaye bichulo Otim. An pa be mako Otim I buch. So long as eno be gwako latin na mabe paka nywal. Ayela pe nywal achel en malatin tirini. Pe tima gimo agama latin na adwako gang. Ento. Surprisingly. Nieno mo achel. Anda buro pe. Kena kacha bichela biro me wo. Aneno mutako tuj gang bora. Chida nyaka luwa anakati wako. Aneno mutaka tu chung ki jammi. Awe ngo. Ni kiwacha bin no gang. Awe nga wache bin gang ni Bosmic. Uwaja ni bin katimo ngo. Ni Bosmic do riyo. Why an ka bin a bed bore kan for the time being. Di wo ene an pa timo gimo. Latina donyo ot waburo pinyo ru. Kudi kudong anatimo ngo. Akero en piny. Achako penye. Ni tieta mabe. Ini binu pingo. Nining. Enway Bosmic dong pe. Wacha abi bed kany bore kong. Awe chi dong ki ich eno ni. Utenyi ki chene mo. Ni vena coin peke. Awe ngo. Ni kari chini ya beach ma iyo tuj peke. Awe chi no do wilo bon. Jami nywal pa baby. Ni geno mo wilo pe even pampa peke. Awe chi dong ko eno kili kumane nining. Ni anbe dong pa ngeo. Latin titiri. Bebe tuero geno mo. Latin beri chalo nyaka Bosmic. Inge la chen. Wabedo ata wani kit ma eno rio. Chamo kene tuero timo ngo. Wiye po ada ni ite yung dao ma iye don. Labong gimo tuero chwalo gimo. Enta meti bedo. Anen latin na dong kichabira chel menywal. Kit me gine.
ididine. Chako chero kwe I town. Chako shopping jem palatien no weng. Before no food jo ni gitiki gikupe. Ena nyaka wajo bot chware ni jem palatien do. Ena wacho ini listing o wel jami eno ni weka chwal chene. Patients who listing jami o weng gino mo pe ma boss mi kelo. Anene dong ubelew wiya e kar me nywal. Ana chero awilu jami palatien no weng jami weng mamiete. Adogo gang. Aremu chake. Atiyo la tienda ki boda ter ot yat. Chero nywal gere. Kar mu nywal urune be wadugo gang. Ento ywe pa bibi chako bale odok after 2 days. Waringa wadok kere ot yat. Ot yat medical. Wachero waberu kuno for 1 week makitika peko yat kiwaja ni malaria. So wadugo ki baby gang still. Latien ene ywe chalo guok. Weko kit ini. Aneno we no. Adwoko latien yot kom. Yot kom guwachi achere imaging center. Gine gitiki scan ma twer scanning ma pe jem kom latien. Ater latien imaging center chulo chene ki scanning baby. Guwacha ni gin they are not specialized ikom gin matie ikom lutien matitien ni tutwal. Giti ka nene imalsis ko no ngo. Ento mier wante latien eni bod specialist pa lutieno la cho bod Dr. Jimmy. Cha yela pe ter latien wa o kono ke pimo latien ki noni latien tie ki bu ya dono ne. Gena wak latien ti kumeno ni. Acha okupe kilo rem pa en boss mi tiene kar mu karange lu remo gi bino no gang. Awacho unba ka otiki na pa boss mi nen latien en medical form en wati la cho en. Jomu kan we guringi gu bino wa bara la cho guloko ki boss mi ma watie. Ingi ma guloko ki mako be wa chal medical form ki chwalo ire. Dong lu rem wacho log don ki patients en ni no it's okay reyo ki wiyamo polo keda wagware wadugo gang before dugo gang ana penyo Dr. Jimmy awachi dong man kono Dr. Jimmy solution dong surgery ma peti me Uganda kan meroti me India awachi ni for the time being ka furu yenyo chene yat moni tie matwer kong konyo latien. Yat ene alimia chel ki piara beach. Awe ko beti chene peo weng watiki transport ki ken. Ki kuno kan wacherbe wachulu chene mo kene because we're private. Wagwaro wadugu ganye nyo chene. Chwalu chene ki kelo ki wan yat enoni. Chako miyone ki baby. Ikar eno ma watiti eno full latien ti duya dek ken. Tiano meti beru ya tu machera wilo atemo kupe ki jo gangi kolo ngato mama responding paka atemo kupe ki nerne machalo dida Felix mati bajere kwija kolo ngato mo ma wachi ke winywa lok enoni itim gimo kada liwa bich kada liwa pa konke mi matwal. Abero agoyo chimbot umen won boss mik manye Jimmy. Temo lok kada wachi konya bibi do chak lok me mato chak ento andong chene pe chene ma anda tika koto ni me wilo yat. Jimmy wacha andong abe tibungo abe miu chak pi dwe achel. Uchero chulu chak bera kelu chak ko ba chel pi dwe achel pinjwich awe dwe do tumo do chak pa baby no respond atute me chero bot ruot ogea ulo wane ruot kichim
Watch okay, awinyo. Dear kada go chim no chime pe yamo. And we are giving up. Meti baby don ki baby kumeno paka don last year in November. Pianel, the child is not growing. Wait, petika mete. Perotie. Anda kata weko. Natini premier chet command. Kongwa chet we Art Institute Mulago. Ago chim bod jogange bod jimi. Awo konya ki transport. Mechero Mulago. Pian wati wana rio. Tuar undo chul transport per patients. Andong achulu mega. Wati kong dok latini. Bod jo megina kikome. Tuar dunu ni kikome. Go wachi wangome atima. No response. Wamako what? Wachero. O Mulago ki scanning latin. Kino latin food still en bu en etie. Ma solution. Mete latin. Kwe India. Agwara duga. Abedo a wilu yat mukena mete ki wilu yat. Wabedo entu dong. Awachiko. Latin endong ena be beru kere kuma inili gong makon bedong wachene me wilu yat. Dong peke. Pien peni ati ki lutien rio ini keken patience gen ki ya kiki baby. Lutien mukena bene tie magikwano. Ma lutien mukena go bedo gang dong. Awachi kwo loyo kwan. Wekchen matitiane kong wat kony kila tin ni cha mukene go alaka beru tie. Wengdo mandong kwandong mier chake en pien the whole of last year awobi na bedo gang. Chen mano mier chul ki en ya beru ka wilu ki yat bod baby. Mandong watie do mwaka manyen dong en. Awobi wa mami still fudoka bed gang. Awachi ko in karuba konyo chi in be dog giri school. An kong da tem yo wenko dong agoyo kere wa chimbot president kano naba ni tieno ana goya wajo me penyu kony cha de dene ni won luo wona choli won lukakana an chunya chwe to ba chunya chwe ako matek ka un pedo konya we chidong pa ngeo ngoma mier ana tim lega na tieno kony la tena eni kita da tote kome ko beti dong uram mwaka chel ki dwe abiero. Ento mulu pe, wot pe, gino mo ken pe. Beru gera bera kumeno, mala tien peti mabe. Chi anda ti koko, inyimu magu arumu chwa piny. Ame poor single mother. Ukonya ya. Umina kony modo. Ukony la tiena. Kari wa patients kikome. Kuone weng teaching an. Kano Maro Bosmic unywal kila tiena ma baby komo bed ma yore ano paparo. Ento tuo eni tuo maliet matek. Doka ana neno patients kit ini pigwa oi kom la tiena. La tien matitiri football rong wa mwaka piera rio. Ento dong tu unywal la tien ki tuo matego matek kit enoni. Ma la tien neno ne pe miet. Maka no patients unong an mego matiu kitich mo ken kari leja timo no kojo ini pange kama giti iye chidong koko na tie kuman boss migere peba ngewa kama ti iye ngew ni la tiene komiliet ento peda ngew ngoma raje kome pien kana da chene bene pere in kai goyo chimi penyo la tien tini ning kitim dong ngo mani dek wa loki mien latin idek wa ngew kama ngo latini ti ye and yet dako eni patients ubiri igang pa Bosmic pani no ikiwaho chidong an pa ngew uno konya an chunya pe yom to ba pien dong chunya chwe kom Bosmic pa kajalo angeyo ni gwak chamo kena kire dong eno chila tien eni is innocent pengew kino mo ken poti mobile mo ite cheng eni ento pangew pingo Bosmic tika mistreating la tiena ket enoni chi an gera loko moma ana loko dok mapol pere atika leku lukara pa Bosmic won luo
mina kony ka twere wek latini komo obed mayot pien dano ka kome yot yom chuny bene tie ng'ato mo matika konya kila tin eni pi mwaka almost mwaka ario pien ko no fut ij me dwe abichiel obedo ki iji kila tin ti mwaka achiel ki dwe abiro dwe mwaka ario ma anda tika limu chan ki baby gino jemi do tumo ki chia ya lutwa gino mo pe aturte wadano jirani maginena ka eni giwaji ini dako marach itika turte piri kene ento latin magor wilu yat ngongo gini si an gera loko mo ma ana dur gera mapol pe ng'at ma miro gera loko ki an face to face me nongo dok information mukene ci gera twero gona chim penya ana tiro ento an kama oyeni umekina wekina wachina lumekina ati marach ana foyo wek